Omubere bw'omusacha yomo umanyikanite muna Stephen Munyithia obwate miaka 44 kurwa mwingi me kaunti ya Kitui uyikonye omenyete ase chinyumba gusase nsemo yegesa eutoka ime y'omuchubusongo nigatoka emambia litukulia lero gasireti obuguma bwaye ase enyumba eyo nigegotebekana buna nigo omusacha oyo ogokora gasi ye chitile akonyora amenyete ase nyumba eyogokondisia na nigo arukanite lyomweryo chiwiki ibere chiaetire na nigo litukulia lero kubwatekana neli musuli ibe eri kurwa ase nyumba yaye gendukirira abamate kuigura enyumba eyo na koene kibuna nere oringe ase nyumba eyo gasiretie obugima bwaye oroboti oruo ase nchira yogwikirana ebikore by'abantu gotoka basireti amagima abo ase chinchera chobotutukanu niko bigendete komentekana muno ase chinsemo imeyeliro balia gusi ase litukulia lero umubere bw'omusacha yomo omanyikanite muna Stephen Munyithia bw'emyaka 44 kurwa mwingi me kaunti ya Kitui uyo menyete ase chinsemo chigesa ime ya gusi nigo abakagotoka ase nyumba yaye gasireti obugima bwaye Kolengana muni amateni gekwerana goteba buna nigo musacho yu arurekanite lyomweryo chikibere chiaetire goikali tukulia lero ekeroli musuli tindi lyabali kubanyara kurwa ase nyumba yaye ase baikirana ase nyumba yaye na konyora nere osireti obugima bwaye berete nyumba matuka abantu batamanyeti lakini nditumate akalega basi ona murapone ge jirani yaye basi bana basinye inama nere mono chingi chaje tekomoketa ili musu mbaka bona bati kubura nina kinki bana yanyari kana rero chingi chikalimo no igane ri musu kucurangira manyene eproti bagenda bayigori tisha banyora mayene gakarete kigasirete ukwanira igoro ya afya yaye nigo batebire muna Steve nigo abwatoburoire bogokorora egento andake kyabeire hege guchanda afya yaye asegeka egetambe tubutabere amunere niga bwatoburoire bwa gokorora ari gokorora sana abatwari gucha ngakinyinga ari gucha uisiekera nyumba. Steve alikuwa anakohoa sana, alikuwa na shida ya kukohoa. Unakisikia na ile kikohozi alikuwa nayo ilikuwa ya hali ya juu sana. Ni kama hii kifo tunaita asthma. Kwa sababu nyingine alikuwa anakohoa mpaka anajikunja, unaona huyu mtu ni mgonjwa. Reality ni mgonjwa. Na saa nyingine hata kutembea kwake kulikuwa na shida. Umukia bwogotema kumwira ni nkasobo imeye kaunti ya Kitui ni gotabete gokoreta matunda ndozi ase kiribuna ni ya mate yaye yabeteke gotema kumwira ase nka yaye kulinde nigo abete kagukana. Tulikuwa tunajaribu kumpeleka nyumbani, alikuwa anakataa. Alikuwa mgonjwa kwa muda. Lakini sasa kwa muda wa kama miezi 2-3 hivi sijamuona. So asubuhi ndio napigiwa simu na mmoja wa nduka hizo anaitwa Masika, ametoka pande za Makueni, ananiambia kuna mzee amepigiwa simu akaambiwa Steve amepatikana kwa nyumba. Kwa nyumba yake kumepatikana mtu yaani kuna nuka. So tukimbia tukakonfirm kama ni yeye. Ndio tumefika hapa tukakuta kweli ni nyumba yake. Ndio inatoa hiyo harufu. Nonye nabo nigo babeire bakomochia oboteneri bwe kaunti ya Kisii magega yabo kuganya egali yo kumurusia ase nsemeyo ase gikigitambe ase babolirie serikali ya kaunti ya Kisii kwene kibuna nkuru erobokoreri bwa bwangu guchase abananchi onoche twaberere kurumambi twaganyire chigali egali mu rusiga iga baakire gisimba komanya nakire gusubuka bieka ogente kuboine egali yabo ngero gokumya kanene tole Kisii county lakini tutabwatio bokonye roche twa bono bonkumetinga serikali kie tubwate etabwatio bokonye gucha story inko reporteria egetaseni kya Getembe TV nchoni gonkuru kwa Ruth Kemunto.